Buiduti Lun Biamagualan Biñeñe. It's good to be bilingual. Es bueno ser bilingüe. Úraga, Clifford Palacio. Luagu Aban, ladunragua, ounli, luma, lumada, mesu, mama lugudeme, lariahóun, umadaü, mama lidurei, Madeiruti, garadun, léigin, Ariha, lumutiti, mesu, manufude, haman, mederene, haman, garadun, luei, lumada, Éibaguañaha, hagia, lidan, anihalán, ounli, emeragua, múnada, lerenga, mesu, ounli, umadaü, busieti na hamuga, badugu Aban, fulesi nu, harufu dahaba, awahaninu, gawara lamuga, nasariaha, hada garadu, kei buguya, aba lerengu ounli, gundabadina lu nidaragunibu, aransedina gumesewama guenle, aba hagumeseru luagu barasegule, lerenguti ounli lu mesu agamba bana, itaraluba bawohan, wow, sagu yeve, lauchu mesu, awoha, la chulagu, miau, abaya, ladufuduni, ounli lu, ida luba, lawoha, Hesebeguati, mesu, afagua, lawohan. Pero aminyon hogu ligia. Mama lerengu fisiu le lu mesu. Mama ga lechu. Larigie funa kei buri. Biama di masu ligia li la furenderuni. Mesu ida luba lawohan. Lumagienti ibuga la furenderuni mesu. Awohani manufude garadun luei. Sagati weyu asagruti. Mama lugunda mesu lao bandi kimule. Luagu ti aba weyu leibuga ounli. Eveluha lumada mesu. Buiti lariahóun numa. Ligia ounli lu mesu. Lau nabati mesu. Aye umadaü. Sedeme mbuguya nu. Owembu narita hadibu luagu bidargunina. Ibiriwau buiti tialu. Bilingual baya ubowago. We are now going to analyze the Garifuna conversation with English subtitles.
Ahora vamos a tomar el tiempo para analizar la conversación en garífuna con subtítulos en inglés. Luagu abada ladunragua ounli luma lumada mesu mama lugudeme lariahóun umadaü mama lidurei Madeiruti garadun léigin Ariha lumutiti mesu manufude haman mederene haman garadun luei lumada Éibaguañaha hagia lidan anihalán ounli emeragua múnada lerenga mesu ounli umadaü busieti na hamuga badugu Aban fulesi nu harufu dahaba awo haninu gawara lamuga nasariaha hada garadu kei buguya aba lerengu ounli gundabadina lu nidaragunibu aransedina gumesewama guenle aba hagumeseru luagu barasegule lerenguti ounli lu mesu agamba bana itaraluba bawohan wow sagu yeve lauchu mesu awoha la chulagu miau abaya ladufuduni ounli lu ida luba la lawoha kesebeguati mesu afagua lu lawohan pero aminyon hogu ligia mama lerengu fisiu le lu mesu mama ga lechu larigie funa ke buri biama di masu ligia li la furenderuni mesu ida luba la lawohan lumagienti buga la furenderuni mesu awohani manufude garadun luei sagati weyu asegruti mama lugunda mesu lao bandi kimule luagu ti aba weyu leibuga ounli ebeluha lumon lumada mesu buiti lariahóun numa ligia ounli lu mesu lau nabati mesu aye umadaü sereme buguya nu Bilingual baya ubowago. Let's analyze the conversation in garífuna with Spanish subtitles. Analicemos la conversación en garífuna con subtítulos en español. Luagu abada ladunragua ounli lumada mesu mama lugudeme lariahóun umadaü mama lidurei Madeiruti garadun léigin Ariha lumutiti mesu manufude haman
mederene haman, garadun luei, lumada. Éibaguañaha, hagia, lidan anihalán. Ounli, emeragua, múnada. Lerenga mesu, ounli. Numadaü, usieti na hamuga, badugu Aban, fulesi nu. Arufu da haba, awahaninu. Gawara lamuga, nasariaha. Hada garadun kei buguya. Aba lerengu ounli. Gunda badina lu nidaragunibu. Aransedina gumese wama guenle. Aba hagumeseru luagu barase gule. Lerenguti ounli mesu agamba bana. Itaraluba bawohan. Wow, wow, wow. Sagu yeve lauchu mesu awoha la chulagu. Meow, 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 meow. Abaya ladufuduni ounli lu ida luba la lawoha. Hesebe guati mesu afagua lu lawohan. Pero a minyon hogu ligia. Mama lerengu fisiu le mesu. Mama ga lechu larigie funa kei buri. Biama di masu ligia li la furenderuni. Mesu ida luba la lawohan. Lumagienti ibuga la furenderuni mesu. Awohani manufude garadun luei. Sagati weyu asegruti. Mama lugunda mesu lao bandi kimule. Luagu ti aba weyu leibuga ounli. Ebeluha lumon lumada mesu. Buiduti lariahóun numa. Ligia ounli mesu. Lau nabati mesu. Aye numadaü. Sereme mbuguya nu. Bilingual vaya ubowago. Subscribe, like and share. Suscríbete, dale like y comparte. Donate to this project by scanning this code from Cash App. Also, if you don't have Cash App, we take PayPal. We also have a learning tool called the Garifuna Language Workbook, which is available on Amazon. Look it up under Garifuna Language Workbook.